Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, jamaah tarwi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rilalanna iya wanni tamutamana riwanni maka 10 na annang ompona ulan ramalang. Alhamdulillah tamutamana ripatenganna ulan ramalang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan wal afiat adisi-disingang nenia japa-japang sehingga ipat terwi puasa ramalangi pakasian ramalangi siulak kalipu. Salawat nenia mapas salama tandria lupewi kiringangi lauri alim labbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining ata matapakna pengallahu Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada malam-malam sebelumnya. Yanaritu makadai yaitu rupatai matu siari-ari sesekali nama tu rupatawe sesekali mak dimonrinna rupatawe riasri monrinna pengallahu Subhanahu wa taala. Purani ibahas di pasalang pasalanna todee na melo pakai guna madeceng hidup cilinna mengkalingai agama na pengallahu Subhanahu wa taala. Pasalanna todee na pakai guna madeceng hidup cilinna mengkalingai ayat-ayat na pengallahu Subhanahu wa taala, pengaja-pengajana agama na pengallahu Subhanahu wa taala. Gangka nama tu kusirumundrin na pengallahu taala de na paja na baca ye lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir bindingi yemirwatwe yang kalinga medicengi de na natumutama rilalenna ranaka sa'ir. Hadirin jamaah tarwi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangka na yerwatwe ro para juri patar kisah tahun riolo yero para juri ro riga angkana den rerot sikona malala si bawa rajae mompo itajange lalu ni riside kampung mompo ni tajange mompo ni cahayae pada ni tamanan ni yero nangero agasana yero duku-dukuna ya yero kanto-kantona ya de gaga tau tamita yero duku-dukuna ro kanto-kantona ye na parikantonge banna angkai rigau benga imitai maselangi takita imitai magi na takita jamaah yang dimuliakan Allah. De gaga tau de na masa sekali manang ya masa sekali magi watuna ni tanang ero kanto-kantona magi riga wangkana nabuka ero kanto-kantona milakilla ero ternyata ero na kantong ero na parikantong aga tania batu kerikil tania batu-batu na yakia ulawang lisa na ero kantong. Akhirnya ero watue de gaga tau de na masa sekali aja memang na ipawi de gaga na parikantong ye dega na perikantong ye mi baba turina puada cabanna ro biasa ro cabanna
seandainya, andaikan, cebanna. Digaga tu masa sekali manang, ya, yero si kantongnya na buku maka deh cebanna reparikanto biasa 2 kantong. Yero 2 kantongnya maka deh si cebanna iparikantong 3 kantong. Yero 3 kantongnya maka deh cebanna iparikantong 4 kantong. Yari ga maka deh yala sisa ngisisipu, ya, cebanna yale sisipu, cebanna yale si karun. Pokoknya degaga tahu masa sekali. Babu, manyamamona rikoko kilino nompori kisah sekali. Manyamamona rikoko kilino nompori kisah sekali. Dibandi matu kok Srimonrina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Inapa kimelo masa sekali. Aja na bawang. Oko bawa lino madarini nompori kisah sekali. Agi puada. Caban na rubiasa ruwat malolo dito makojang. Wedding yang kamu ipasuro maku kue, ya, kamakoro. Caban naru biasa waktu tak malolo rodero de turitolo mabo, ya. Wedding yang kamu ipasuro maku kue, ya. Iya rega maka di tomatoe, caban naru biasa kusirunti pada tu mato aku ningerangi ama agan nasanne, ama lolonganna siruntui. Aga biasa na pada caban naru biasa tu malolomu pada patumatua maku kue. Cabanna de patumati tutumu pa. Aga hikmah rilalan ni kisah jamaah yang dimuliakan Allah. Yero nangero apat tangange yena rolino. Kampung apat tangange yena rolino. Iya. Sehingga maka deh raja nigi tahu maparikanto masa sekali wi nigi tahu dia naparikanto masa sekali toi nigi tahu dia na sempajang masa sekali wi nigi tahu mas sempajang masa sekali toi nigi mengaji masa sekali wi nigi dia na mengaji masa sekali magi nasa sekali yero dia na sempajang wajar ko masa sekali magi nasa sekali tu masa sempajangi nasaba ipitayangi apalan dari pengallahu subhanahu wa ta'ala ria Srimonrina pengallahu subhanahu wa ta'ala apala temaka ipitangi dari pengallahu subhanahu wa ta'ala nape na pasauluna we caban naru biasa ruwali 20 rakanna contoh ya caban naru biasa ruwali 30 narakana caban naru biasa terima sempaja tahajud ka caban naru biasa mengaji ka caban na magai masa sekali aja mimene po yedi na sempajang dena majamuni pure papu ko malikae yana jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala narima kuana narumaka de sahabae hasibu ampusakum qabla an tuhasabu reke memen ya leta timba memen ya leta riolode na panari timbangi rimalika na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Itu penyesalan yang pertama dia na pakai guna madeceng di cilina. Yang kedua sasekali mak dimonrina rupa tawe riwat Srimonrina pong Allah Ta'ala riwat tunna tu rilino de nang kana mengaji de nang kana timpa yaya na pong Allah Ta'ala de nang kana buka yaya na pong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga aku mato Srimonrina pong Allah subhanahu wa ta'ala kiburuna liwa patakapana magi de gaga tajanna kurangi terangi wirisisena korito gangka nama tu masilangi nitay balibolana magi na masilang nitay balibolana yero balibolana kurila laki buru nitay liwat tarana ki buru na alena patakapo maka daniro malika aero magi tu sinang kay balibolamo na liwat tarana ki buru na naidi liwat patakapo na nakadaiye na rumalika padahal yero ro baribola aku ro watunna ko rilino bolana bola bicu bola gubu bola darat lampunna lampu 5 miwa iya lampu 5 miwa na pake iya wadi jaji dene le maja irisirina sementara ya waktu kutu rilino panno sunna bola lampu iya kalamanna ta 10 2 lampu se di kamera
kamar tamu 10 lampuna yang kamana ni warnai panna pasangan lampu tasiratu wa tapi latu serimunri na pungala taala de na bawa yero cahaya na lampu latu rilalan kiburu na magai de na pake ro mitangi baca ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa taala sementara 5 miwa si pak dudu neke de na pake yero teran na ro na pake mengaji kalamanna na pak depe matanna mengaji pak depe matanna sementara ini liwat terata rilino tapi dene semaka de matu mataraga matu nrotta koril laki buru mage waddi jajiru lampu de na pake rilala riona pengallahu subhanahu wa ta'ala sining toma-toma malabiku sura malabiku angkeri amasewi pengallahu subhanahu wa ta'ala gangka nama kade nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa pisnataini rajulun allamahullahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'u jaru lahu de gaga siriati madeceng de gaga tau masiriati madeceng sangadinne dua na deceng itu siriati tegana nomor siddi narik ke ite bali bolata yite bali bolata yang kalinga bali bolata dena paja mengaji as-sunni ana al-laili wa ana an-nahar gangka na maka dirilal nati we bendengi ro bias bendengi ya maca tukang mengaji tukar pada ro bali boleh turi mengaji as-sunni tapi maku ke dena pakor modele napa madari cecawete ko mengaji wi bakang ko ka bali bola mapangaji demi sengekoe demi wisenge ko koe lapai ya koko kampo lenge kampo sidrap ya iku mapangaji tawe biasa ko mapangaji te mata pamate makade niga tau mati ro ya biasa kong ka baca Qur'an yang kelingat apa aga niga tau mati ya niga tau mati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya digaga yana nange to angkai mengaji sehingga maka dewe benenge macaka mengaji tu kapader maka ye dena marigaga numpur siriati nomor 2 to angkai werne waramparang utia maluhu atallahu malan fa yuhliku fil haq to angkai were waramparang ipallabolobangang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala warampara di sisena neke ir waramparana na palewi rilalang agama na pengallahu subhanahu wa ta'ala na labol-labuangi rilalang agama na pengallahu subhanahu wa ta'ala na bantui yer waramparangin na pake bantui agama na pengallahu subhanahu wa ta'ala masumbang iri masigi masumbang iri pesantren masumbang iri pakapala sininna tau bantuing agama na pengallahu ta'ala waramparana banti maka dete matu we beningiti ya mega waramparaku masumbatu kepada pengaji pada yaji maka to mapaku modelene jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala na sabab magai angka matu tahu ipapasangan mahkota angka matu tahu ipapasangan mahkota ia rumah kota terbuat dari agasana dari permata ya angka maka dia terbuat dari emas ulawang ia rumah kota ia tahu herang maka dia ipu amaje nang kamapaku modelena ya biasa-biasa mak songkoku pusu-pusu wajajuku sope-sope mana kamapaku nak ada tungangi tapi angka waramparamu yaitu waramparamu mupake wi masumbang ri agama na pungala taala magi nang kaya mapaku itu puange deje nang kaya wan de nang kawapak guru mengaji de nang kawapak guru de nang kapalabang ya kemana pengalatala tungang tapi yang kawaramparamu mupalau nang kena pake mapak guru mau sumbang ngiri pesantrennya ya alhamdulillah ide ko kamput angka na sulo ide ko kamput pesantren ke pesantrennya guru asa dia sulo di kampungnya narik ko angka kampung yero kampungnya angka pesantren rilalan nero insyaallah ipa baraka yero kampungnya nasaba yero pesantrennya dena pa aja ya guriwi agama-agama na pengallahu subhanahu wa taala
dena paja ya guriwi ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala gangka na yero kampunge ye ko angka bala melo dapat turu pung Allah Subhanahu wa taala na angka mo ko tu kampunge na guriwi ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala na tola ya bala na pung Allah Subhanahu wa taala paturung itu. Maka na pabu jagewi ko ang kapasantring idi mana pada masih di sidi ya angka na sulo ya angka na idi mana nge anak-anak ya aswani ya aswani nak guriwi ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala ya kapasantren re kampus 2 ya kapasantren ro sahabatku ya alena Ustaz Muhammad Arabia seperjuangan aku tanah Masri ya engkato alena anata Haji di Manasa ya si perjuangan tu ka kota Masri kebetulan ngeru biasa ko anak naru alena pakapala kurang itu siap dia pakapala kurang pakapala mak jadi ko ujian kurang ita we lo ka makutana kuro Arjuna maka de anu jolo perse jolo bacaku salah amai perse jolo persang jolo okoro persa bacaku ro anana angkato de ku anana pengaji Haji Burhanuddin yero pak guru karutana Masri maka selama itu bertuntur apalan dia sengi apal bangi agama na pung Allah taala Pak Bu coba bayangkan ni ia manca guru pengaji kak 10 tahun pengaji ia suruh matur 10 pengaji ro manca guru pengaji si matu si lele barakakna nasaba angkai si matai di mana ngi to sogie poloi waram parata rilalang agama na pung Allah Subhanahu wa taala salamang ka pesantren salamero tu lolongan ngi apalang risesi arajangan na pung Allah Subhanahu wa taala ini apa gurunya ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala wi nyama pajajing kalinga kung mengaji ya mapengaji ya yang kalinga anak yang mengaji ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum bisalasati khisal paguri menna wijawijamu nasabatal lupa seleng nomor sidi hubbin nabikum mapuji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam yero to riolo ta biasa ro riolo mabicu mopi nape jaji anak-anak na pak guru mema ni di mapuji ko Nabi ta peko carane pak guru wijai ibacangan kisah-kisah peko carana to riolo ta mero pak guru wijai mapuji ri ale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam ibacangan kisah-kisah kenro ibacangan kisah-kisah okori lalan na barasanji ma barasanji mo ko kampo tak ma barasanji iya apa angka tu pak tahu maku ke pae dena namilo ma barasanji na caca ni barasanji na sabayiro lisan na barasanji kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ko angka tahu cace barasanjie baratina cace tu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ite gere modelin na tomoto tarilo wadi jaji pangisangan na dena malamu tapi batena malengi mapo jiri Nabi ta jaji anak loloe macira anak ki mabarsanji purasi macira anak menre bola baru tawe mak barsanji malli botoro baru mak barsanji malli oto baru mak barsanji mandriasi baru mak barsanji batena roturulo taro palabangi papojiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mapan tempat tawe ibaca si barsanji si kirim mulia wi nyama pa assalamu ala aika sainal anbiya assalamu alaik apalagi ko tatto ni po imang angka ni taloy ya kasana ya pacoka ko burai tatto ni po imang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam maka deni anak-anak imundri aku telo alamui aku manu alemai ai melo muy mandri manu dena melo maguru mabarasanji
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hubbin nabiyukum wa hubbi ahli baitihi, mapojiri keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatil Quran, baca ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Maka ana pak dene pandri temate ko de panatama magai yero motivasi na weringnya anak-anak tak supaya ronanai matinului mengaji. Maka dewi terire tiro anak-anak reyanu he ipandri temai ita gatu ngatalui ngaji ko si jana aji makutu-kutu mengaji. Nah, batena tu matata malengnya guruang. Iya, malengi pengajar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqraul Quran, baca Al-Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, majapu baca Al-Quran mancaji syafaat riasir mondrinna pung Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu angka sedikit kisah yero kisah ero angka tau kasih asli wa kasih asinna tau malu binengang yero to kasih liwa kasih asinna tau malu binengang gangka nama ka di benena pa na lau saki kasih ko ustaz semelo perilo doang nelo doang ki ya lau sakit kuro kasi nilo na doang ki serikuam mangi kasi napalapak ki kasi ko akasih asingi jauh nak kasi pak makasih asi aja nite pak bu aja nite ko to kasih asi kasi namo sijita deto ni serupa ki ya aja lauki aginya lawinangi la polakai mangolo ko to pandrite na podang makade fam edo doangi ka kasi serikuam mangi agasane serikuam mangi wadiang makisina nabuka bukaringi perkusan na dali tapuangi akhirnya marilo duangi purana mareduang angka paparak ripite yang irpong Allah Subhanahu wa taala ripite yang irpodang irpolakai makade angka dua pilihan na beringi pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor sedi meloki gajolo sogi selama 7 tahun purana matu 7 tahun ero kasih asiki ya rega meloki kasiasi selama 7 tahun purata kasiasi sogi ni materu maka deniro lakenna jolo taruh ka jolo rewa ribolai melotang aku bi mana rewa ni ro ribolana siruntu ni benena maka deni benena wa maka ni benena agana sun akade makweje meloki gajolo sogi selama 7 tahun purane ro maturo kasih asiki mater teru ya rega meloki kasih asih selama 7 tahun purana matu 7 tahun sogi ki mater eko ibu emonri ibu kira-kira ke kata pilih di eko sogi ki jolo napa kasih asih ya rega kasih asih ki jolo napa sogi so kasih asih ki jolo peko ni kunapa sitaw na tomate akhirnya maka deni benena eko mako tu pak elo bawan ni sogi pak cau na je kasih as cau elo ni sogi pak akhirnya rewai purane rele doang barakana perelo doang tak bolo-bolo dale eko pung Allah Subhanahu wa taala melu bukai perkursan na dale na tasid tak bolo-bolo 1 tahun berjalan 2 tahun 3 tahun 4 tahun gangkana 7 tahun mondro ko yolona andre rewe tak kajanna manang dega ganandre maka deniro tak kajanna benena ne tilaken tak kajanna maka depa magi mutak kajanna pa nakade mayin tak kajanna maka de memang anange to kasiasine jolo napa sogi agane me atu mi pogawe iya angka tu papasan na to motata pa labdi ramwi de gaga na luru angka daripada purang kena degaga. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Aga matu anu nih, aga kejadian mati nangnya itu malu biningannya. Apa karewa kasih asiri pemang? Ya rega angka matu pa barakir wiring rupung Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wani pema pini sambungi makada peko matu kelanjutannya tawe. Peko matu rewa gi pema kasih asi ya rega rewa manca itu sogi pema.
Jamaah dimuliakan Allah. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.